Služenjem parasusa i polaganjem vijenaca ispred centralnog spomena obilježja za krst časni, obilježen dan prijedorskih ratnih jedinica. Kroz 3 jedinice iz ovog grada prošlo je 17.300 boraca, njih 574 dalo je živote za stvaranje Republike Srpske. Nakon 17.000 pređenih kilometara ove dvije brigade su u septembru mjesecu 1995. godine došli na obronke grada Prijedora, odnosno na obronke Sanskog mosta i branili najezdu i namjeru paravojnih formacija Vojske Federacije Bosne i Hercegovine da uđu u Prijedorje, kojim je bila namjera da to urade uz pomoć HVO-a, uz pomoć NATO pakta. Ipak smo se suprotstavili i nismo dozvolili da se uđe u grad. Prijedorske ratne brigade i jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova su za stvaranje Republike Srpske dali 574 života prijedorskih boraca. Na ovaj dan zapaljene su svijeće i za poginule borce iz drugih gradova, čiji su se porodice ovdje zadržale, njih je 366. Ne žele da padnu u zaborav ljudi koji su zaslužni za stvaranje Republike Srpske i za opstanak grada Prijedora. To je dan uvijek kad se sjećamo naših poginulih saboraca koji su izgubili živote i ugradili u temelje Republike Srpske. To je dan kad se sjećamo časne i junačke borbe najhrabrijih srpskih sinova na ratištima širom Bosne i Hercegovine, a braneći narodi u Hrvatskoj. Tako da to je dan u kojem možemo samo govoriti o slavi prijedorskih i vojnih jedinica, ali i časti koja je pokazana na ratištima gdje su jednostavno i čuvali živote i neprijatelja i svoje, a prije svega svoje nejači starina na prostorima gdje su živjeli. Ovaj put je ovjenčan slavom, ali nažalost na tom putu je ostalo jako puno poginulih boraca i ratnih vojnih invalida koji danas žive svoje živote sa svojim porodicama. Obilježavanje ovog značajnog datuma je bilo uz poštovanje svih mjera koje je propisao Republički štab za vanredne situacije.